Akiaria hindi igongona ria mwanya mwena wa Naikuru, muthikabu Peter Githinji na uria niwe mwambiriria wa kanitha uyu ni arutite ritana ria thayu guku bururi-ini. Hatutaki kuona mali ya wamasihi ikibomolewa ama ikiharibiwa, na vile vile mali ya watu wa taifa letu kwa ujumla. Maana Wakenya ni watu wa bidii, wanafanya kazi, na kwa hivyo hatutaki kuona maendeleo ambayo imepatikana ikiharibiwa na ikibomolewa. Arumiriri a kanitha uyu ni moritie kanjo ya makanitha gukorwo ikimakurana na kumatambura ta makanitha maria mangi guku bururi-ini. Ni meheranitie na mundu umwe ukoretwo akiita munabii na gwikuruhania na kanitha uyu guku agitariria maingi megi muthiro wa thi na utongoria wa bururi. Tunataka tuseme wazi kwamba mtu huyo hatumjui, si wa ushirika huu, na yale aliyosema ni maono yake mwenyewe, na yeye mwenyewe achukue mzigo wake mwenyewe. Kiungano giki gikoragwo na makanitha 60 guothe bururi-ini na arumiriri matanyiheire milioni 1.5. Grifotera Sheshenia Kameme TV ni ngetwo Wanjiru wa Njuguna.